Yo, what's up, people? It's your boy Dave back with another video. So, guys, uyu munsi ngiye gutungura abatipe hariya barimo barifotoza. They don't know what I'm going to ask them. Mfite urubazo rwa Danje bro, ni gahunda nitumenye iki ngiye kubabaza ikibazo cya Danje. Twagiye bro. Yo, what's up bro? Yeah man. Ni neza. Uyu munsi zanye ikibazo cy'ubufu cyane. Gahunda nitumenye ikinyarwanda. Iki kibazo kiroroshye, ni ikibazo cy'ikinyarwanda gusa. Nindurire ngo tugende. Kandi gufotora amana. Okay. Kampere ku murongo nibyo bizema. Ikibazo cy'impunzi kiragira ngo iyo bavuze ijambo umugabekazi wumva iki? Umugabekazi ni nyina w'umwami. Aha. Okay, collect. Twagiye wa kabiri. Iyo bavuze ngo urujyo wumva iki? Ntisekuru. Wumva iki mani wanyaruka? We out bro. Salama bro. Salam. Meze bite? Neza. Mbas wamaye nka kibiri muri bags. Ni yawe se? Mani yanyu nabituma kibikanga urabona kana akabaye kazima mani. Aha shasa. Mani yankome nabidanje to. Fata yo ngayo naje. Ati niyo muje irukanga ikakwe. Bro, niyo muje pe? Yo, what's up nigga? It's your boy David. We back with another video. So bro, tugiye gutungura umujama hano nyine ngiye kumubaza ikibazo shumi. Ndebe tuduhuriye mu nzira twagiye. Umuhungu uyu mujene ni umubyinnyi wa Danje bamwita Mutwe. Bro, ararenze for sure. Hungu ngo byifashe bite se mu? Ni neza. Life ni good. Turi kumwe nandi uyu munsi. Afro Mutwe. Afro Mutwe. Uri ready ku kibazo cy'uyu munsi? Biraterwa. Oya mbwira ngo ngende ready gusa bro. Ndi ready bro. So man, ko wagera ngo sugiye mu bintu bya Danje. Oya ntago ari ibya Danje, ntago shuti karaho tu. Gashuti karaho. So ikibazo cy'uyu munsi kiravuga ngo ubonye amahirwe yo kuba wahinduka igisimba kimwe mu buzima bwawe usigaje kuri iyi si, wahitamo kuba iki? Come look at this. Mu bisimba byo mu rugo gusa. Byo mu rugo se. Shana kibera kayo bakabisa. Jesus. We out. Tugiye kubaza umuntu ibibazo hano bro. Amafaranga arahari. Ikibazo kimwe ni inote y'ibihumbi 5, namubaza ibibazo bigera kuri 3 gusa. Bana natwe. Yo, what's up bro? Yo, what's up? Yo, ngo ndi kumwe nandi today. You're going to know me, it's a JP the baddest, honest playboy, the African boy, the bad boy with a gold heart. Gwan. Yeah man. So it's been a while ntakora ariko navuze ati today ndabakinga n'umu legend. So bro, ndakuzi umaze minsi tubaza Umoja Studio watumye nanayifollowinga mukanyura ama yanjye bro. N'abatarayifollowinga bayifollowinga. So Umoja Studio hano dukorera hano Kicukiro centre hegeye IPRC kabisa tugukorera ishusho bro rya Danje. So tutarajya kure. Uri ready? Ndi tayari murande ready. Hari ikibazo ukunda kubaza abantu ngo ukwezi kukuboza ni ukwezi kwa kangahe? Ukwezi kukuboza. Ya ukuboza bro. Ni ukwezi kwa 9. So guys, mutubwire inde comment. Even nanjye simbiza ukwezi kukuboza ni ukwa kangahe. Ikibazo cya kabiri. Uri ready? Okay, first of all, banza umbwire. Ndashaka ko nkubitiramo iyi outfit. Wambaye amafaranga ngaye bro. Amafaranga se. Wambaye amafaranga ngaye. Just in toto nushaka kuvuge mu mayero bro. Je nambaye 5 bro. 5. Okay. Ndi tayari man. Okay, ku mafaranga ngiye kuguha rero. Biroroshye cyane. Ikibazo cya mbere kiragira gutya. Iri darapo ni ry'ikihe gihugu bro? Jesus. Okay, uratubwira comment idarapo ry'ikihe gihugu. Ikibazo cya kabiri. JP,
uri ready? Ndi tayari. JP ubonye amahirwe yo kuba igisimba kimwe mu bisimba byo mu rugo, inkoko, imbwa, ihene, like that, nyine bimwe tworora, n'imbwa irimo, wahitamo kuba iki? Jye nabura ukwavu. Wow.